Чаваршен бұшлы хедірішні беш школ сукмакне тағырладаган зене вөри тутла абатпа түлезір девештереші. Пәлі жүрдезенде абатландармыш сенде юзав әші земиртерне, шәне техника дуянна. Чаваш республикин пробисви куенебе тілевлі ішленне балыртмалла. Школ зенде бұйхураган повыр зенжен чила ішіне балыртырыш. Республика жайын жер деген ымырдыра сағыр шендупыршы. Тавда буш абаджи пиде тутлы бульджа, тезегаланы кашни повар комолне шаклет. Шаксы максыне илтмевазим, ирире хуражинчи, әшре тардокса дырыжаща. Шомыршы дырыхинчи киеве жугалды шкулда Наталья Лубашнова, апатландару тыдыменче вуно жулешлет. Шулзырене хойны сталохне дуптастелевбе, тәрлі конкурза хучунза хойне дәріслет. Пирн профессире темінле тәрлі енледе ужылма булат шакшиннан. Тәрлі абат енебе, тәрлі эшмели-шимели хадрлесі енебе. Менде булин ужын зымкіртме булат шакабат шимеш позерны вғытрах. Куш хыратти алдыва тенешкел Лариса Андреева тубужура намыс курасматчы десе пылғанулы жығышпа шула духрымдейд. Омурдыравыл шерулми немері пақча жимеш саладжы хадрлері. Ебі столовайнде Батыр Султан кая марышледеп. Ебі пішермен сіребеде юрададып. Ажазыне тутла абат чидерме дыржадып. Бізімбе баяланақ лайық қалашман дыржадып. Омурдура иге абат хадрлемеле дешкерюшезем вазене вун вижи енле бұқса дұхреш. Ял шкулезін жен, тавай дорыхен хуларизін жен, утмобилек шкул повырезем жендердеш. Чываш енжесіне вара шержив жайынже, шене жубашкарды тватымы шкул повара Оксана Савельева кергуне хюдереме хадырленет. Эрнегаларым Валерий Геннакубайкина, Анна Центовская, Николай Скворцов.